Dobro, pojačava se ovdje. Pogled. Pogled, to sad da se nisi više zebio, znači. Mogu reći da je taman. Ovdje se može sa walkie-talkie javiti na prvoj pauzi. Pa ja te čekam ovdje gore. Ako pošta odobri tu vezu. Aha. Golub javi se dove glista, golub javi se dove glista. Je to radio? To je u toruku. Je li šire dole? Je, ali ovaj prvi dio je... Uzak jako. Dole sve niže uočavamo da se pojavljaju kosti i to u stvarno velikom broju. Taj dio se nastavlja dolje desno, ne? Da, to ide još sve niže dole. Sve to viri. Počinje viriti rebra, vilice, lubanje, beljene kosti. Svega ima. Polako prema dolje navore. Dolje se to nastavlja sve. Tu se otvara nova dvorana. To je jedna mrtvačnica, groblje. Iz žice odmah su bili vezani, očito vezani su na ruke i veliko lisice. To je dosta teško sići. Vezno se ne uruši tamo. Sve to nabaca. I tu izgleda nečiji proteza za nogu. To pogleda ispod sebe, to. I ovo krckanje je odurno. To je proteza za nogu, to je... Ne, štaka. Znači to su zaista bili ramjenici. Da, sve to vezano. Komentiraj. Da, Pa kaj? jasno je, vidi se kaj. Žica, ne. Kako idemo niže dole, sve ima više lubanja, kako su se koturale. Ovo se po broju ovih femora tu vidi količina ljudi, ne? Ne, to su kompletne lubanje koje su prošupljene. Evo, iš ovdje gdje je metak dobio u potiljak. Tu me je pucano. Da. U glavu, a sve su skoro šuplje. Ovo ovdje, To se tu. raspolaći, da. Da se vide rupe. Ovo baš. Sve jedna ima skoro na istom mjestu rupu, a ova nema. Ovdje je otkinuto komad glava. No, možda je to. Kompletno. Tako da je. Ja, to je to. Još niže. Sve lubno. To mi nije normalno. Kaj šmit? A? Moramo paziti da nema bombi, dečki, to je jedino. Vjerovatno su za njima bacane bombe. Kako smo niže, tu ima više lubanja. Evo, one se valjda kotrljaju, kužiš. Da. Mi smo vjernici i molimo
neka znaju da je ovo kalvarija. I kada su oni koji su osudili Gospodina Isusa Krista mislili da su pobjedili, Krist ih je iznenadio za uskrsnuće. Tako i oni koji su ovdje vršili egzekuciju mislili su da će sve zatrti. Međutim, uskrsno je jedan novi život i na tome Gospodu hvala, a iznad svega hvala onima koji su podnesli mučeništvo. Zemlja pamti sve! Sjećamo se i onih koji su izvršili egzekucije i koji su vršili egzekucije, jer valja nam moliti i za njih. Mi smo vjernici, mi nismo osvetnici. Cipele je, znate, to neki. Cipele su strahova. Pitaju te Jesu, li zaboravljeni? 1945. godine, kada su partizani ušli u Zagreb, kada su otimali ili kupili, tako hoćete, zarobljenike iz bolnica i dovodili na ovo mjesto i strijeljali, među njima je puno bilo i muslimana, znači pripadnika islamske vjere. Kao i na Blajburgu, tako nažalost ovdje u Jazovci sa svojom katoličkom braćom branili su tadašnju Hrvatsku državu i muslimani, znači pripadnici vjere islama. I za ovaj domovinski rat od 1991-1995. imenom prezimenom svoj život je dalo 1100 muslimana. I svima njima i muslimanima Jazovcima koji su poginuli i bačeni ovdje u jamu Jazovku i za one muslimane na Blajburgu i za ove muslimane koji su dali svoj život u domovinskom ratu, ja želim odati počast i zamoliti jednoga jedinoga Boga da im se smiluje i da ih naravno uvede u raj, mi muslimani kažemo džennet. Hvala im na svemu, slobodni smo ljudi. Mržnja opterećava, međutim ne smijemo zaboraviti jer zaborav uništava naš identitet. I zašto baš danas, 22. lipnja? Ovdje smo da učinimo sveto i plemenito djelo, da ovu gozbu ljubavi, molitvu i žrtvu zahvalnicu prikažemo Otcu Nebeskom za našu braću i sestre, kojima krvnici na najokrutniji način oduzeše živote samo zato jer bijahu Hrvati. Ponovimo hrabre riječi kardinala Josipa Bozanića koje je izgovorio na Blajburskom polju 13. svibnja ove godine. Citiram: grozna je pomisao da su tolike godine zajedno s nama živjeli i žive ubojice, da su protkali sve pore svakodnevnice, te možda ni njihovi najbliži ne znaju istinu o njima i da su se prikazivali u najljepšem svjetlu boraca za slobodu. Strašni zločin koji se dogodio ovdje u jami Jazovki ne može nikada zastarjeti. Zato tražimo imena krvnika i nalogodavaca. Oni moraju biti privedeni pred lice pravde. Ovdje smo da se upitamo skupa s kardinalom Bozanićem kako to da 60 godina nakon stravičnog zločina, uključujući zločinu u jami Jazovki, još nitko nije uhvaćen. Ovdje smo da upozorimo čitavi svijet da se dogodilo nešto po prvi put u povijesti ratovanja. Generali pobjednici nađoše se u okovima nepravde Međunarodnog haškog suda ili bolje rečeno tela Krvijevog suda. Uvjereni smo samo zato jer su bili pripadnici hrvatskih oružanih snaga Hrvatske pobjedničke vojske. Ovdje smo da ovom istom zahvalnicom zahvalimo Bogu za državu koju danas imamo i da istodobno
molimo za jednu drugčiju, pravedniju, bolju. Vidiš kamen na kojemu piše da je ratnik pao i nema ga više. I kako more pjeni, pitaju te jesu li zaboravljeni.